Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bis sunnati ila milqah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala kitab at-tauhid. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا سبحان الله gisa man ay pagampaganay pamintuan nago lecture tano sang kaiya kitab at-tauhid giyon ko to apia mangaloy tano hagi pagampaganay pamintuan yan na nduduno ng kuto ang mga dalil sa sabab aki adna raktano kay adna kung mga jin na gusto mga manusia makangguna na upnaging utapya matiyatan mga dalil sa mataan na susimba nas kanya so kapakaisisa anal ibadata huwa tauhid mataan nas kanya susimba nas kanya so kapakaisisa ak Allah subhanahu wa ta'ala na mataan na sadin yan simba as Allah subhanahu wa ta'ala sadin yan upama na mitalingom aging kuta tauhid kapakaisisa ak Allah subhanahu wa ta'ala na danyan mitunay ang kutwa simba para ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa giyon to panabiyat yatan mga dalil nandudunon ban so hikma akini suguon udi na kini pakawit no Allah subhanahu wa ta'ala ko mga rasul kaya suguon yang kiran. Gumataan na sa giyon kutwa mga dalil na so makangguna na upno to sa di katarotop ang kutwa para tiyatan ko Allah subhanahu wa ta'ala taman sa di tano ongkiran so mga pangintuhanan asalako ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nagumataan asulang wa simbaan asalako ko Allah subhanahu wa ta'ala upama na so mga tuhan pangintuhanan asalako ko Allah subhanahu wa ta'ala sulang na simbaan ang mga barahilangan insan na kebetulan sa taghut. Oy. Miya kadakal makangguna na sa giyang kaiya paganay lecture tano. Paganay ron naging utakatar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dati ginasabab ay niyad na kung mga jin na gusi ko mga manusia inunta na anak wiran masuasuat atig Allah subhanahu wa ta'ala. Sama na yan na kilangan kita no Allah subhanahu wa ta'ala piago sayar kita no Allah subhanahu wa ta'ala so galabak wazifatul umma allati li ajliha khalaqahum wa fiha bayyana Allah ta'ala wazifatul umma allati li ajliha khalaqahum sa giyang kaya ayat ni Sheikh Mansur Suqub na pengguna na on rakawallah pagusayin rakawallah subhanahu wa ta'ala mataan aya galabak o pagtaw o Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat o Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyong kuto kasimba irang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Kanaba buso mga Muslim? Kanaba buso mga Muslim? Inunta na intiro akaadno Allah subhanahu wa ta'ala miya kasultsag yung kuto jin nagmanusya na palya din nakapapaliugatan sang kuta kasimba niyang ko Allah subhanahu wa ta'ala.
falam yuridillahu minhum takathuran wala istighnaan. Kenapa aya purpose akiadnar kitan Allah Subhanahu wa ta'ala na bagian ko to kapakan dekal tanu kapakan deklatan ko mga tamo ko tanu kapakan deklatan ko mga watatanu kapakan deklatan ko mga karumatanu kapakan deklatan ko mga galebek tanu di kenapa gitu purpose akiadnar ko Allah Subhanahu wa ta'ala ugay na kenapa aya makna to na barka ini sa para Allah Subhanahu wa ta'ala gyang uta kabubay inga ko tamo kabubay inga ko mga wata kabubay inga ko mga karuma di kenapa gitu makna niya man adna kataro Allah Subhanahu wa ta'ala sa Quran at igin man to zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiri min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwama upama nagyang kaya aya na pimbunta lang ko manusia piya kibubay ang ko manusia agyang kutuwa kakibubay inian sa iko mga bai kakibubay inian ko mga wata kakibubay inian ko mga tamo na pakasalo to piya mular ka Allah Subhanahu wa ta'ala iniya dan yan raka okay naging utapak asala kebubayan ka sububay kebubayan ka suwata kebubayan ka sutamok na ayat tama na yan na giyong kutua sudiyang kaading kaon mi pendera inon sunganin ay susugur ka Allah Subhanahu wa ta'ala ipapaliwad ka Allah Subhanahu wa ta'ala opo sutamok ka na kaya sabapan sa kinindra inon ka kusamboyan ka na aro kami kasuguk opo sutamok ka na kaya sabapan sa kinindra inon ka kupuasan ka kaya sabapan sa kinindra inon ka kudikat ka kaya sabapan sa kinindra inon ka sangkuta kapipieng ka kung mga ka agi na mga simbay niya para ko Allah Subhanahu wa ta'ala agi inya din yan raktano no opo no to kasabab yagin ko tatamok ka nagyuti miya karata at tamok na inunta na sutamok amapya ay nusar ko para ko Allah ikasusuat Allah Subhanahu wa ta'ala na ipkabubay auto Allah Subhanahu wa ta'ala na antun ibtiru na simba ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah dia tigin so ngaran na tigin na jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah rangkum pamana mararangkum yan sulang kebabayan Allah Subhanahu wa ta'ala min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah malagid antaw akakatero lagi dua yang mana niyan na kabatiya sa Quran kapanasbih kapangusiyat na mga simbay ni apkebubayan wallah apa man apkebubayan wallah Subhanahu wa ta'ala apkebutun sa simba wal a'mal adh-dhahirah al-batinah adh-dhahirat wal batinah udi nagalabak anda ka galabak lagi dua simbayang udi na nganinsan agalabak apenggalabak naka adh-dhahira wal batinah malagid malagid umapayag antaw ka masulan malagid umapayag adyun di kang galabak o manusia antaw ka masulan ay importante pinaka-importante na galabak ay kabubaya wallah Subhanahu wa ta'ala ami susungkad sangkut wa sunnah o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanaba ka di makambaya-baya sa apyan tunad okit akap simba nga ko Allah di kanaba ka di makambaya-baya kaso simba tanong ko Allah Subhanahu wa ta'ala na kisungkad tanong ko buntal akya simba Rasulullah na gusto mga sahaba ridwanullahi alaihim sa iku Allah Subhanahu wa ta'ala kanaba ka di makambaya-baya sa sensa kabaya ka okit-okit kapsimba nga ko Allah Subhanahu wa ta'ala fayadkhulu fil ibadati amran sagyang ka iya simba na pakasuldo na gyang ka iya dua timan asyai upama nakarang kami naging dua timan asyai ada kulli amrin yuhibbuhu Allah wa ya'muru bihi sawa'un kana qawlan ka qira'atil qur'ani wadh-dhikri aw fi'lan kas salati was sawmi wal birri aw amalan qalbiyan kal hubbi wat tawakkul alayhi wa hakadha pagana karang kumian na ada kulli amrin yuhibbuhu Allah minggulala na kaagyang kutwa lang masuguan Allah Subhanahu wa ta'ala malagid so katero anta kagalabak asuguan ka Allah Subhanahu wa ta'ala malagid so paliugat anta ka sunnah so ini sugur ka Allah Subhanahu wa ta'ala udi napkabubayan Allah Subhanahu wa ta'ala ikadua naging utatar ko kulli ma'siyatin nahallahu anha so kibugakan ko nganin ay ni sapar kita no Allah Subhanahu wa ta'ala ay pagampaganay ay ni saparian kita no sagyang kay ay nagyang kutwa kipanakutong ko Allah Subhanahu wa ta'ala na penanggilan tanong ng kaginan ibuntal asimba ay kabubaya ikasuat kita no Allah Subhanahu wa ta'ala ikadua dalil nagyang kutwa dalil ang makanggunan na usa walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wajtanibu at-taghut saben-sabenar sumiyugo kami sa iko umani pagtaw umani umat sa rasul upama na nabi an ya'budullah agyang ko to mga nabi na ayat na pinakamala purpose sabab akiad na kiran wallah sabab akini pakawitang kiran wallah sabab akya suga kiran wallah Subhanahu wa ta'ala na dad na salakaron inunta nagyang ko ta katiroeran sa an ya'budullah hay mga umat hay mga pagtawami na simba niyo sa Allah Subhanahu wa ta'ala
wajtanibu at-taghut, nagupananggil inyo susalakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala amingin Tuhan. Pananggil inyo sa mga taghut, ay mana taghut nagyang utalang amingin Tuhan asalakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala sa mga barahala na pagkabtuan panuto sa mga taghut. Fa kullu man ursila minhum da'a qaumahu lit-tauhid. Na langon nabi din na palaya din na aya purpose akini pakawit non nagu aya purpose kaya taguyan kini kaya adnon Allah subhanahu wa ta'ala na aniyan maimbitar aniyan mapakarayag ku pagtaw niyan ang kaiapteron at tauhid ang kapakaysa ako Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo dalil nagyang uta ki alo yan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Agi ko alo Allah subhanahu wa ta'ala agyang uta upamana mga paliugatian na pagampaga ini paliugatian ra kanang kuta kapananggil isi iko agyang kuta kasimbaas iko Allah subhanahu wa ta'ala. Gi pagampaga ay ini paliugatian ra agyang kasimba ko Allah subhanahu wa ta'ala na piya katundog yan sa sukapipi itano kumbel alox. Oy. Sebut na no sa mambu na inon yanon piya katundog agyang uta kapipi sambel alox kala man buto pangkatan o kapipi itano ko mga lokastano agyong kutua aya na makangguna na o sa si ko oriano kabnar Allah subhanahu wa ta'ala kinggulalan ka ko kabnar Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya susimba suat ka ko Allah subhanahu wa ta'ala na ayang kapman kapipian na sa mga lokas ka. Okay. Ikapata dalil nagyong kutua wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dalil panayasam ay sugan Allah subhanahu wa ta'ala pagampagan ay sugan niya naging utakasimba tanong kasuasu at tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala naguaya pagampagan ni mambuay ni sa paryan rakita no wala tusyriku bihi syai'a nagyang kai akapanakoto gyang kai kapanakoto gyang mambuay pagampagan ay ni sa paryan rakita no. Ikalima dalil lagi nguta inaluy sa miali sa hadith man arada so miali Abdullah bin Mas'ud man arada ay yanzura ila wasiyati Muhammadin allati عليها ختمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. Oy. Upamana mga dalil na ya sa giyong kutuwa so kipanakutong ko Allah subhanahu wa ta'ala na ginan ipinaka mala nagupina ka pagampaganay ay ni sa parakitan o Allah nagina ni miya paliwat rakatanwa kailangan akapananggil ang tanwa gyang kai akapanakuto na di tanudin kapananggil ang sukapanakuto wallahi alazim di tanudin kapananggil ang sukapanakuto taman sa di tanu sabutan su tauhid na di tanudin sabutan su tauhid o di makanggula lang ko sabuton o mga ulama na di din mapagusay o mga ulama su tauhid taman sa di siran makandud ko Quran nagusay ko hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Nakati agyang kaeditan di pa magusay na marayag saya sa mga katiro Allah subhanahu wa ta'ala marayag saya sa mga hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gay pa naman na marantano ande man ay kasabutatan sang kaya tauhid nagkasabutatan sang kuto kapanakuto kaantano minggulalan su tauhid naguantano kapananggili su kapanakuto siku Allah subhanahu wa ta'ala. Nah Orian yan ذكر المصنف حديث معاذ بن جبل إن لنا حديث معاذ وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي ما dalam saging mo hadith Muadh bin Jabal sa iko paganay hadith atigman to Muadh bin Jabal kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin o pamana ay betadang saging uta gawina maangkas ako ko nabi sallallahu alaihi wasallam maagda kami sang kuto himar ilain yung man naging kaya kapangangalimbuban Rasulullah o pamana sa kanya su Rasul datuk mga Muslim pititamanan datuk mga Muslim Nabi Rasul sang kuto amasan yan o gaid na kailan ka ang kuto kapangangalimbuban yan maagda sa hamir na adam pan angkas yan tao subhanallah upama na adam pen amaka angkason ataw nagkapananang gili upama na kapangangalim duba na yo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li apitro ra kano Rasulullah tigu Muadh ya Muadh hay Muadh atadri ma haqqullah ala al-ibad hay Muadh bangka dikatawi o anto na onon ikabnar wallah si ko mga urip niyan subhanallah sa manayna pakay miya ka panapend akanabadan ayak ikabnarun na si karumangka akanabadan ayak ikabnarun na si inaka akanabadan ayak ikabnarun na si amaka si pagaring si wata ka di igirap kaysa enta katawan na kari o anto na ikabnar kay karumangka katawan kari anto na ikabnar kay wata ka katawan kari anto na ikabnar ka mga luks ka na mapanda ka gidamataw nagiya na pakay saya apitutamanan amala akabnar ka Allah subhanahu wa ta'ala
Hay Muadh, bang kadikatawi o antun unun ikabnar wallahu subhanahu wa ta'ala kung mangurip niyan. La hawla wala quwwata illa billah. Sama na yan, adna kabna rakitan Allah subhanahu wa ta'ala sa sakat niyan rakitan. Ugay na kanaba yung maanaw to na so kabnar tanong ko, kabnar rakitan Allah subhanahu wa ta'ala na banyan na kailangan di. Kay nun tanong yung ta kipunggulalan tanong ko kailangan kipunggulalan tanong ko kabnar rakitan Allah subhanahu wa ta'ala nasaktan may makakailangan. Na. Ano na inis wa ma haqqul li'ibadi 'ala Allah? Hay Muadh, bang kadikatoy anton noon ikabnar wallah kung mga oripan yan nagu anton noon ikabnar o oripan ko Allah. Para yang tano ya piyaw ka may bedin na ya kasabutan niya doon na adun mambuak kabenaryo ko Allah apiu-piur na kabenara keskat ko Allah di mapakaraya ga piya insyaallah giang kay akabnar oripan sa iko Allah subhanahu wa ta'ala na ayam anay ni naging kutwa tafaddulun min Allah ayam na niyan na inisla kasakaw kay ni Allah subhanahu wa ta'ala upamana di ka din malalim din no kita kalalim ka kasi sa panggalibag nga gito ni imgir ka Allah subhanahu wa ta'ala. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Peter ang natigi Muadh, aswa Allah na gusto Rasul suguyan, ilabi ang mataurun. Tigmano to Rasulullah SAW, haqqullahi ala al-ibad ay ya'buduh wa la yushriku bihi shay'a. Ay kabnar wallah subhanahu wa ta'ala sa ikong mga uripan ng kutakasim bairang ko Allah wa la yushriku bihi shay'a nagudiran may panakutos wallah subhanallah. Sa may tubo asa ko to wa haqqul ibadi ala Allah naguayam ang buak kabnar mga uripan si Allah subhanahu wa ta'ala alla yu'adhiba bal la yushriku bihi shay'a na didin siksaan wallahu subhanahu wa ta'ala sudanian panakuton di siksaan wallahu subhanahu wa ta'ala sudanian panakuton so Allah subhanahu wa ta'ala sa may tubu shay qultu ya Rasulullah afala ubashirun nas tigina ya Rasulullah ba ako di pamanutula ko mga tao o pa man ba ako di pamanutula ko mga tao ba ako banga di kabay mi sampay kan ko mga tao aging kana lagi dinan adiran mi panakuto sa Allah subhanahu wa ta'ala ka para di siran siksaan Allah subhanahu wa ta'ala ti Rasulullah di fayattakilu fala tubashirhum fayattakilu la tubashirhum fayattakilu ding kasiran ati ding kira na sumpain kamay bid na sumya nasiran amay bid na sumya nasiran ay man niya naging utakya sa natanong na desiran bin panambuyang desiran bin pamuasa desiran bin gagalabog sa mga pipiya ka ayabo siya ganiran siya na aniran na desiran panakutok wallah di na makangguna na oya sa kapakay insyaallah saging ka ikadua pamintuan tanong na mapandiscuss na noronanan na giyan kaya hadith anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'alahu haqqan lillahi 'ala al-'ibad wa huwa al-haqqu alladhi li ajlihi khalaqa Allahu al-khalqa mata na nabi sallallahu alaihi wasallam na adna biyaloy niya nakabnaro Allah subhanahu wa ta'ala askaniya suqabnar akasimbu tanong kasusu tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala kagyuti sabab ay niya dan raktanoo Allah subhanahu wa ta'ala ikadua na أن النبي جعل جزاء من قام به أن الله لا يعذبه. Sadin sa mitunay niyan, mapakaburan taw niyan, mapayagyan, minggulalan niyan, agyan ka iya tauhid. Na insya Allah na diskan yan siksaan wallah ka imbalas yan no to. Kanaba ayamanaw to na batigtan wa sikatan tanud na kabnar tano. Di sa lagi duba adna sikat na kamambu akabenar ko mga di kenapa gitu ayama anaw to naging utakam balasir ka wallah subhanahu wa ta'ala sa kanaba sa ikunganin ama penggalab ka wa hadha tafaddulun min Allah wa illa falaysa lil ibadi ala Allah haqqun wajibun wa inma huwa tafaddulun minhu subhanahu wa gitu na kauntulo to wallah subhanahu wa ta'ala adma kaskat tano si iko ayama na niyan na kininggulalan tano ko tauhid nagukya pananggila tano ko shirk kipanakutong ko Allah subhanahu wa ta'ala inon tanas Allah subhanahu wa ta'ala na la yadhlimu shay'an pamana dead na o pamana palalim niya na may tubo shay dead na palalim niya na may tubo shay ko ori paniyan may tumala am yang galba ko ori paniyan na imgiron Allah subhanahu wa ta'ala na ikadua pamintuan la hawla wala quwwata illa billah babu fadli tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub giyan ka ikadua pamintuan na pagaluin tanong sa agyong ko to kalbihan o tauhid na gusto kalbihan o tauhid na gusto kapakalalas yan sa mga dosa kapkeda o mga dosa sabab sangkot at tauhid amya pamular ka sabab sangkot at tauhid akya pakisis ang ako Allah subhanahu wa ta'ala na ad na mga kalbihan yan ad na mga pipi ang mapapadalamon nagpapakalalas sa kanya sa mga dosa mapakada yan nagyang kuta mga dosa pag ganero nakatero Allah subhanahu wa ta'ala
قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Susirano tu amia maratia walam yalbisu imanahum paganaya kalbihan paganaya kalbihan na anna Allah yaj'alu al-amn at-tam liman wahhada Allah at-tauhid at-tam wa yakunu naqsu al-amn alayhi biqadri naqsi at-tauhid 'indah. Mata nasu Allah subhanahu wa ta'ala na piyakang bagi ang kanyan as kauripan na piyakay sisan yan su Allah miya pakamu ayan yan su tauhid na piyakang bagi ang kanyan sa kapakatitakna sa tarotop akapakatetakna igiraman uta tetakna sa puso manusia so mapaparati ang Allah na api ang tunad ni tapang api ang tunad ni pagkulawla na tetakna din agyang kutwa puso iyan wa yakunu naqsul amni alayhi biqadri naqsi tauhid 'inda na ino pen ditetakna agyang kutwa puso ka sadin sa di ka tetakna o puso ka na kakukurang o sabut ka sa iko tauhid kapakay sa Allah subhanahu wa ta'ala gyang ka tauhid mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala na kaumanang kanya sa beger nagupana narik si iku Allah subhanahu wa ta'ala mapaka beger yan naging kutaga kutakas iku Allah subhanahu wa ta'ala na andid ni kaum or kaum mga tapang apian tunad na klasya tapang na mabeger na kakakapiting ka ku agama Allah subhanahu wa ta'ala mabeger na kapsimba ang Allah subhanahu wa ta'ala badan katakap ang kuto kapapakaubay ka ku Allah subhanahu wa ta'ala sabab sangka iya kasasabutan kasangka iya tauhid kapag sisa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, so di niya sebut naging kapakisisa Allah subhanahu wa ta'ala naging kuta pag na episode tano tauhid na mapapadala mo naging kutamaan at tauhid. Nah, واستدل على هذا بقوله تعالى أي دليل ينسى نجي متمي ألوي تنو قاقي دليل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. So sira no tamya maratia ada eran semburi so paratiran sa kapan aku tu na adin bagi aniran katetakna adna bagi aniran katetakna subhanallah nagyang ka kapan ako to mga urip ng Allah narang ko mai so kapan ako to amala nagusto kapan ako to maito na insyaallah na mapamagusay tano saya so kapan ako to amala kapag kaya saya kita no saranaw na ada masusugot ka noron kapag kaya saya kung mga ginawa tanon na makasusugot ka noron na kapananggilan tanoya bata dilaburo na kapan ako to ay amala kapag kasaba pa na sa kapakali umano siya sang kuta agaman yan ikadua na kapan ako to maito nagyang kaya kapan ako to maito na pwede ako miya makasalasla dusa enunta na malay niya dusa adiso kapamuno kasina gyang kaya kapan ako to maito na mapendiskas tanubuanan sa gyang kaya kitab insyaallah subhanahu wa ta'ala. والظلم له صور يجمعها ثلاثة so kapla lalim na adna talabun talian gyang kaya kapla lalim na adna talabun talian paganayron na zulmul abdi li nafsihi bisyirka wa huwa a'zam adh-dhulm paganayron na gyang kutwa kalalimaw manusia ko ginawa niyan sa ayabuntala ka kalaliman niyan sa ginawa niyan nagyang kutwa kipan ako to niyan ko Allah na basta ami panakutong ka sa Allah subhanahu wa ta'ala na miya lalim ka so ginawang ka na ginani pitit tamanan amala kaya lalimang ka ko ginawang ka agyang kanana kini panakutun ka ku Allah subhanahu wa ta'ala ilidis tanurun Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua kapalalalim na zulmul ibadi fi amwalihim wa anfusihim wa aradihim malalim su mga tao mga uripan nga lalim na kaso so kapalalalim ako mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala malagi do si iko tamukiran o di na si mga ginawairan na lalim na kasiran nun na pagpinuto sa kapalalalim zulmun nafsi bima duna shirk kal maasi pagpin sa kapalalalim nagyang kutuwa kalalimaw ginawa sa iko ginawa niyan kalalimang ka kung ginawang ka ngulalan sang ko to mga kanderwa ka kambara dusa asala ko kapan ako to sala ko share ka nalangon na nan kabuton sa gyung to kapalalalim na amay kasga na mapakatantong agyang ka tauhid mapakatantong agyang ka kay sa Allah subhanahu wa ta'ala na insya Allah subhanahu wa ta'ala napakapambagian ng ka Allah subhanahu wa ta'ala sa tarotop akatita ka na sang kay adunya na ayamanan asalungan amawri. ثاني الفضائل إكادو أقلبهن أنك أي التوحيد أن الله يدخل الموحد الجنة وأين عمل ما عمل فيدخل الجنة وأين عذب على بعض ذنوبه ما تنسى الله سبحانه وتعالى تيجي الشيخ منصور السقعود يدخل الموحد الجنة Pakasulnian ang kutwa tao amya padala mo sa tauhid basta mapadala mereka sa tauhid aska muslim mapadala mereka gyang ka tauhid na kebetulan ka sa muwahhid ay mana niyan na piyakay sisang ka sa Allah kebetulan ka sa muwahhid basta ati Allah subhanahu basta sa Allah subhanahu wa ta'ala upamana
pakasulnya sa surga ang kutwa muwahhid saka atau asyabut yan ang kaya tauhid ininggulan yan naging kaya tauhid piya kay sisan yan sa Allah subhanahu wa ta'ala pakasulid kan yan sa surga wa in amila ma amil api apan minggelebek sa gelebek yan ayamanan yan api apan miyakang gelebek sa gelebek yan di mga pipiya gelebek yan kandirwa ka gelebek yan kadustaan na pakasulid din sa surga ugain na dunan abuntalian insyaallah subhanahu wa ta'ala na kausaytan na bu amay واستدل على هذا يعني دليل ينسى نجم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل على ما كان من العمل بقصيان دانو جيم مع دليلين عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتتين عبادة بن صامت أتيجين أبيتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل سدنا تيجين سكسي أن ينامات أنا دأتوهنا تيتو بسؤسؤة أرمارك والله sadadna sa kuto ayan wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh nagu siksi anya na mata na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na urip niyan nagu sugu yan wa anna Isa abdullah wa rasuluh na mata na su Isa na urip niyan nagu sugu yan wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum min nagu mataan asukatru yan na initemu niyan ku Maryam nagu sunya wa apun rekanyan wal jannata haqqun nagu mataan saksi anyan so surga na benar kailangan nas kana kapsaksian kay ni langon wan nar haqqun nagumata na sunaraka na benar adkhalahu Allahul jannah napakasulid sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala sang kutwa as-surga seiko kapakang bebetad o galabakyan ayam anay niya tigi Syekh Mansur ala ma kana min al-amal ay wa in kana indahu dhunubun wa taqsir apiapan adna mga dusanian apiapan adna mga dusanian upamana danian panakutun sa Allah subhanahu wa ta'ala pisaksian niya na ya danian panakutun sa Allah subhanahu wa ta'ala apiapan adna mga dusanian na pakasulid ng Allah subhanahu wa ta'ala sang kutwa surga yan insya Allah subhanahu wa ta'ala ugay na baka nang pasinliw adna pinaka-importante ya pag-usayin tanong siya dua ka kelas yang kuta kapakasuldo Allah subhanahu wa ta'ala kapakasuldo Allah subhanahu wa ta'ala kurip niya sang kuta surga dua ini ka klase dua ini ibuntal oy lagi din naging gaya an Allah yuharrimul muwahhidin 'ala an-nar upamana ginguta kapakasul ka sa surga agu kapakalidas ka sa neraka na dua ini ibuntal فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله من الحديث أما تنسى الله سبحانه وتعالى baka haram niya sa ikunar ka jahannam so tao apitero yan so la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah ayat sebab kaya teruan yang sangkut ada titu Tuhan absuatan armar ku Allah subhanahu wa ta'ala nagyong kutu anun masuat su Allah subhanahu wa ta'ala na duwi ni ibuntal akapakalidas ka sa neraka nagu kapakasulod ka sa surga na pag na ibuntal yan sagyang kaya kapakalidas ka sa neraka mga bangsa ko mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala na man kana min ahli tauhid wa huwa ta'ibun min khataya o pamakas ka na miyakatubat ka ku Allah subhanahu wa ta'ala fayuhramu ala nari mutlaqa miyakatubat ka ku Allah subhanahu wa ta'ala kaya pantagang nga nakapatay na insya Allah subhanahu wa ta'ala nakagisabab sa giyong kababaloy ka muwahhid sabab sang kuta kababaloy ka apya kay sisa nga su Allah subhanahu wa ta'ala miyatantor ka so kababaloy ka muslim kagi ka ketantuang ka sa kababaloy ka muslim ang baloy ka muwahhid na pakasulid ka Allah subhanahu wa ta'ala sang kutwa surga iyan pakalidas ngan yang kunaraka iyan sadika din pakaot sa neraka jahannam insyaallah subhanahu wa taala adem panoto mga taway kaduga klase katayap na kaduga klase pasud sa surga man kana min ahli tauhid wa huwa musirrun ala al-kaba'ir fayuhram ala an-nar hurmata ta'birin fala yukhladu fiha adem panoto mga tao upama na mga mapaparat yan sirang ku Allah mga muslim sirang ku Allah subhanahu wa ta'ala pakai isa ni Rasul Allah subhanahu wa ta'ala o gaid na kagisabab sang kuta adna miya sugu kira na mga alaadusa adairan matubat ku Allah subhanahu wa ta'ala na daan kiran ay tinaagyang kuto kadusta ni ran sa ini matitimo ku Allah subhanahu wa ta'ala wa itinayang kiran agusudi kapag ay itanayang kiran daan agyang kuto kadusta niyan si isa neraka jahannam
na uriyan o kinitan-anon sangkot na naraka jahannam, nakagiskan yan na mapaparatian ko Allah, piya kaisisan yan sa Allah subhanahu wa ta'ala, napakasulad ang buo Allah subhanahu wa ta'ala sangkot sa surga iyan. Nagidu ka klase, ad na mga tao apakasul sa surga amananaros, ad na mga tao apakasul sa surga ugay na daan apaka-out sa naraka jahannam, kaitanaon adaan ang kutwa kadustaan yan. Nasyanan matitimo ko Allah subhanahu wa ta'ala, anton anon itana yanon antaw ka iprila yanon napasul niyan sa surga. Subhanallah. Pad panakalbihan nagyang ka tauhid. Anna al-muwahhida yathqulu tauhiduhu fil mizan. Allahu akbar. Pad panakalbihan yan nagyang ko hadith o Abi Sa'id al-Khudri wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Musa alaihi salam ya Rabb علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. Miyakatita yan ko Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu amatan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng pitero yan. Qala Musa, apiter o Musa. Sama na yan so Musa, agusto Allah subhanahu wa ta'ala idi imbitira. Ya Rab, kadnang ko. Alimni syai'an. Pangandoon nakarakan ng kuta syai. O kito kita kapanadantadam yakan raka kapamang nikur ka. Azkur ka wa ad'uka bihi. Qala qul ya Musa. Na pitero o Allah ay nisumbagiyan ko Musa. Teruan ka, hey Musa, so la ilaha illallah. Daat itu Tuhan absuat na rumar ko Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ya Rab, kadnan ko. Kullu ibadika yaqulun hada. Langon uri panakana, langon nirana na teru naging na la ilaha illallah. Qala ya Musa, hey Musa, simbag wallah, hey Musa, law anna samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal aradina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Hey Musa, upama buatigan ko sulang wa langit, upama na pito lapis sa langit, na gusulang wa mababalingon asala kaurakan, upama na sulang wa mapapadalmon asala kaurakan natig Allah subhanahu wa ta'ala, kagi Allah subhanahu wa ta'ala na tumampar sa langit, tumampar sa puro. Wal aradina as-sab'a fi kiffatin, na gusulang wa langit, pito lapis, na gusulang wa lupa pito lapis pa fi kifatin na matago sa timbangan. Paman yan na supito lapis alangit. Rak sumapapadalamon. Nagusupito lapis alopa. Rak sumapapadalamon. Napakaysay saan sang kuta timbangan. Napakapenedaan siran. Wala ilaha illallah fi kifatin. Napakapenedaan siran awugyong kuta la ilaha illallah. Sama na yan, ay may timbang o la ilaha illallah na supito lapis alangit ag supito lapis alopa na sangkaya sabat at timbanga na subuso la ilaha illallah malat bihin na la ilaha illallah na may pagayuntong pamana makapanad agyong kuta timbanga o la ilaha illallah na mada agyong kuta yamanan yan na kapanad upito lapis alangit na gupito lapis alopa sabab sang kuta kapanad o kaptero ang kasang kuta la ilaha illallah inos kanuna sebut nga agyong kaya la ilaha illallah padanan akalbihan yan ikalima akalbihan yan na makapamang niya kurang sarila ka ay pasad na 30 minutes na di kalawanan nakataya di ka pa kaya potol may tubo aya mga 2 minutes anna tawhid sababun li ghufrani adh-dhunub mata na su tawhid na sabab pa ya kasababan ya sa kiprilaan na ka Allah subhanahu wa ta'ala kung mga dusang ka. Kasabapan na yan. Sa kiprilaan na ka Allah subhanahu wa ta'ala kung mga dusang ka. Lagi-lagi yung ito ay kay aluyawn, tigman ito Anas radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul قال الله تعالى يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لأن يوم نتو Miyakatiten ko Anas at igyan na miyanagagan sa Rasulullah sallallahu apitero yan apitero Allah subhanahu wa ta'ala sama na yan hadithul qudsi pitero Allah subhanahu wa ta'ala hay mbawatan o Adam sa katano langon umbawatan o Adam law ataytani biqurabil ardi khataya o pamabuka makataling umakarakan sa ayam italing umangkarakan akadustaan kan alagid kalang kay alopa o pamana miyarangkom ka sabab sang kuta kala kay kadustaan na miyarangkom ka ang kay alopa o pamana miyak kalalakad ni dusa ko pititamanan na malay dusa ka o pamana miyapan o kagiyang kay alopa sabab ko kala kay kadustaan thumma laqitani la tushriku bi shay'a uriyan yan na miyangin berat mo ang atig Allah subhanahu wa ta'ala si sa alungan na mauri askan na daw nga panakoton sa manoto na mga kadustaan no tuwa kana baka panakotos iko Allah subhanahu wa ta'ala daw nga panakoton atig Allah subhanahu wa ta'ala la ataituka bi qurabiha maghfirah
na pakataling maangkor ka, ibgayakan ka, agyang kuto arila, akatiyo ko paniyan, karang kumyan ang kuto intiro o kadustaan ka atigo Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kalbihan na yaw da tanu kipa na kutong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaman na niya nasukya pa kay sisa tanu ko Allah subhanahu wa ta'ala na gusukya pa ng gili tanu sa kipinakatun tanu ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na insyaAllah subhanahu wa ta'ala na sumpatan tanu bu mapita sa prile ako niyo bago miya ka sobra miya kalapas sa 5 minutes agyang ka iya lecture tanu man to. Wa aqulu qawli hadha wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.